amakuru agiye atandukanye, amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri iyi minsi nkomeje kugenda bagezaho amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeye, Kongo noneho yasizoye, isa nkaho itangiye kugenda ishotora u Rwanda ndetse isa nkaho itangije intambara ku gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'ibisasu iherutse kurasa ku Rwanda ifatanyije na FDLR, noneho ikaba yohereje indege yabo y'intambara mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'indege y'intambara, ndetse ikagwa no ku kibuga cy'indege mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, aho ni mu karere ka Rubavu. Byagenze bite rero? Reka mbageze iyi nkuru yose uko yakabaye. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yavogereye ikirere cyayo ndetse igwa umwanya muto ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Yemeje ko iyo ndege yahageze ahagana saa 5:20 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Ugushyingo 2022. Yakomeje iti nta cyemezo cya gisirikare cyafashwe ku ruhande rw'u Rwanda mu gusubiza iyo ndege isubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwamaganye ubwo bushotoranyi, bubimenyesha guverinoma ya Kongo, yemera ko byabayeho. Sukhoi Su-25 ni indege z'intambara zakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete guhera muri Gashyantare 1975. Izi ndege zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya rwa Sukhoi, zifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 950 mu isaha imwe. Ubushotoranyi bubaye nyuma y'uko kuri iki cyumweru amakuru ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugaga ko ikibuga cy'indege cya Goma kiriwe gifunzwe umunsi wose hitegurwa indege z'intambara zagombaga kugera muri icyo gihugu. Ni mu gihe umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje gufata indi ntera, nubwo hakomeje ibikorwa byo gushaka uko uyu mwuka wahosha binyuze mu biganiro. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yakomeje guca amarenga ko igihe kigeze ngo atangize intambara ku Rwanda, nyuma yo kwerura ko uburyo bwa diplomasi butagishobora gutanga umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye. Ni mu gihe ubuyobozi bwa Kongo bushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, rwo rukagaragaza ko nta shingiro ibyo birego bifite. Mu ijambo yavuze kuri uyu wa kane tariki ya 3 Ugushyingo 2022 ryanatambutse kuri televiziyo y'igihugu RTNC, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko uyu mutwe ufashwa n'u Rwanda mu basirikare n'ibikoresho rushaka imitungo kamere. Yavuze ko mu gukemura ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo yarayifite amahitamo abiri, diplomasi cyangwa intambara. Ati nahisemo kubanza ubwo buryo mbere yo kugera ku bwa kabiri mu gihe nta musaruro bwaba butanze. Yemeje ko uburyo bwa diplomasi nta mahoro bwigeze butanga, asaba urubyiruko kujya mu gisirikare ku bwinshi kuko ari rwo rugomba kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo. Ati ku rundi ruhande ndongera gushimangira ubusabe mperuka gutanga ku rubyiruko rwacu rushaka kwiyandikisha mu gisirikare, nibutsa amabwiriza natanze ku mugaba mukuru w'ingabo mu kwihutisha gushyiraho ibigo bifasha mu kwinjiza abasirikare bashya mu ntara 26 z'igihugu cyacu. Umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bya gisirikare n'umutekano General James Kabarebe aheruka kuvuga ko ubushotoranyi butahita bushora u Rwanda mu ntambara. Nyuma y'imyigaragambyo y'abanyekongo bakomeje gutuka u Rwanda no gushaka kwinjira ku ngufu, yashimangiye ko mu ntambara utoranya iyo uri burwane n'iyo utari burwane, ariko ugashyiraho akagozi umwanzi atagomba kurenga. Yakomeje ati u Rwanda rurwana intambara zifite impamvu zigaragara zirengera igihugu cyarwo, ariko ntabwo rwajya mu bushotoranyi no gusubiza bitarimo ubwenge, ntabwo ari byo. Ubwo yayoboraga umuhango wo kwinjiza ba ofisiye bashya 568 muri RDF, Perezida Paul Kagame yabwiye abasirikare ko ubumenyi bahabwa mbere na mbere atari ugutuma bashora mu ntambara cyangwa atari utuma
ushobora kubashoza mu ntambara. Ati ntabwo dutangira kukumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga arizo kurwana intambara, ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano, kurinda amajyambere. Iyo ibyo bihungabanijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibindi biza. Nacyo navuze ko nyine biza hanyuma. Yakomeje agira ati twe mu myumvire yacu aho niho duhera kwiyubaka, kurinda ibyo byose igihugu kigeraho, bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara. Ntabwo ari byo ubushotoranyi bubaye mu gihe kuwa gatandatu tariki ya 5 Ugushyingo 2022 ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na RDC bahuriye muri Angola mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi. Bemeranyije gukomeza kuvugana. Ibiganiro bizakomezwa n'abayobozi bashinzwe iperereza n'umutekano w'igihugu. Nk'uko mubyumvira rero, ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya. Reka dukomeze n'andi makuru n'ubundi avuga ku mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu ikomeye yatumye iyi mirwano yanyu yongera kubura hagati yanyu na FARDC. Murakoze Scovia, uzigo impamvu yo kubura kw'intambara ntabwo twagize uruhare. Abwo ni FARDC, FDLR Nyatura, APSLS Maimai niyo yaje kuataka ibindiro byacu. Mu gihe tumaze iminsi nyinshi cyane tusaba leta ya Kinshasa turashaka ibiganiro, ariko baranze pe. Ni impamvu baje kudutera. Nibo baduteye, nta ruhare twagize mu mirwano, ariko mumaze kubasubiza inyuma ntabwo mwasubiye mu birindiro byanyu. Mwafashe agace ka Namugenga uyu munsi kagaragara kuri map, bivugwa ko ariko karimo kuberamo imirwano, kandi uyu aha mwafashe FARDC cyangwa n'umuvugizi w'ingabo mu gace avuga mu kiganiro ushije Igoma, avuga ko aho mwagiye kurwanira ari mu giturage gituwe n'abaturage, hari ibitaro. Abana avugaga ko bahabasize kugira ngo muzagwe mu mutego wo kwica abaturage n'ibindi. Ku kimwe mwagumye ahangaha ntimusubire inyuma, niba byari ukwirwanaho bisanzwe, mutari mugamije gufata ikindi gice, cyangwa mwari mufite intego yo gufata ako gace nyine? Murakoze Scovia, uziko twebwe nka M23 ntabwo dushaka intambara n'ukuri. Ntabwo dushaka intambara pe. Ariko iyo tutewe tuzakora iki? Tugomba kuririnda, kandi turirinda neza cyane. Na tukarinda n'abaturage bacu bose, tugomba kubarinda kabisa n'ukuri. Okay, niyo turasa umwanzi tukamugiza kure cyane ibirindiro byacu, niyo gusa dukora. Bwana Majoro Wiringoma, nubwo numva bitoroshye kubera urusaku rwumvikana aha, ariko turagerageza tuganira uko biri. Nagira ngo nkubaze, iyo muvuze ngo murabigizayo umwanzi wanyu, iyo mumukubita mumwigizayo mukamugeza kure cyane, uyu munsi wabwira abadukurikiye by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda, baba abakongomani cyangwa abanyarwanda n'abandi barwumva, muri ahagana he? Mwafashe ibihe bice bingana iki mu buso? Kandi hari amakuru avuga ko umuhanda ahantu mwafashe musa nkaho mwafunze umuhanda uhuza Rucuro na Goma. Ibi byaba ari byo? Scovia, ndakumvise neza, ariko twebwe gahunda ya wacu kabisa tufite ni kurasa umwanzi gusa. Ni kurasa umwanzi na tukamugiza kure full stop. Turi muri operation wetse. Ugomba kuyimenya inyuma, nta kibazo uzayimenya pe. Sawa cyane. Wenda ku kijyanye n'amakuru ya operasiyo yo ndacyemera, niyo mufite impamvu zanyu zo kugira ibanga ry'ibice mufite naho muri. Ariko reka tugaruke twibaze, ibice muherereyemo hari abaturage bagihari? Hari abaturage se bahunga baza ku gice cyanyu, cyangwa abaturage birutse imisozi yose baba bahunga ingabo za leta, bahunga namwe? Nta ruhande na rumwe abaturage barimo guhungiraho. Nicyo wenda nashakaga gusorezaho, Bwana Majoro Wiringoma. Yes, Scovia, aho turi hari abaturage benshi cyane barari, kandi baratekanye neza, na shida na kibazo rwose.